nga Darsan Tamang कार्यक्रम संचालक dari rangninga lang unsangri nga khasijin mola ranga akan ain nagi yang tamang group zaman worship team non ngani gadi juri tayar taban mola tinilang kedang gadi tinilang sewa sanggati gadi nganci yang si suruh lailabar mola lupiap kau tinilah sewa sanggati da yang gadi zaman jikta siman yang si za suruh lai kebanda ngatsa yang si jun sugai kelaba pilih za yang si परमेश्वर दा रोरी हिमान अथवा परमेश्वर yang प्रार्थना लसिन yang si lado mula theda bailama yang si tinila sangadila nagiri प्रार्थना लसिमान yang ngati tinila sangadiri ngatsa badatai phepkau yang ngati jamman प्रार्थनारी सहभागी तस्युगी परमेश्वर आबा रंगदांग जे लामन थुजे जिकुल्ला छु दुइरा लागिरी परमेश्वर रंग से गंदा छु दुइरी प्रभु विभिन्न ग्लाग्याम से गंदा छु ग्लारी प्रभु गंदा पोपला छि सुजी हेला लागि रंग परमेश्वर दा nganje लामन धन्यवाद फुल्ला परमेश्वर आबा ngनिका सेचु तिनी जुन विवाह र तामङ संगति दा nganje सुरुवात लबन मुला अनि प्रभु छु सेवा संगति दा रंग परमेश्वर से गंदा रोलाउ तिनी र छु सेवा संगति सुरु ल दुइयन्ती अन्तिम ल दुइदोला रंग परमेश्वर ला पवित्र आत्मा ला रोलसिमान गंदा दोंगो बिदाइङा प्रार्थना लाला परमेश्वर nganje छु दुइरी धर्यम विभिन्न वाइगादि कोला अनि भजन गदी कोरस गदी कोसिमान रंग परमेश्वर दंग जे महिमा लाला प्रशंसा लाला रंग ल छान्द तोड दो रंग जे थिला परमेश्वर आबा रंग परमेश्वर गन्न गुंगरी त शिशुको बिदाङा प्रार्थना लाला परमेश्वर आबा रंग धन्यवाद फुलबान तिनी गजे कोबो वाइ गरी रंग त शिशुको गन्द सोर खोला लबर राखि गन्द रोल शिशुको अनि थेन जे प्रभु गन्छे जुन स्तुति प्रशंसा ला समय गदे खेदुइनी राखि गन्द रोल शिशुको अनि दोसिङले प्रार्थना लाला परमेश्वर आबा जसरी गन्छे प्रभु वचन समय जुन कोलासी वचन बाबान मोला रंगला जासे अनि थे जादैन रंग परमेश्वर से रोला बिदाङा प्रार्थना लाबान तिनीला जम्मन सेवा संगतिदा रंग परमेश्वर ला छ्यारी चोलबान गन्जे रोरीला येशू ख्रीष्ट ला छान्री आमेन हेबकाउ धारे यांगदि जम्मन दिगदासमान भजन गदि कोदासमान परमेश्वर दा यांसे महिजनलाई फेबकाउ yang सुधुइरी 114 नम्बर ला तामाङ भजन द yang si कोही 114 नम्बर चा तिनी किन बिना नंगार बिना विवाह भजन मुला फेबकाउ yang गदि जम्मन किछि चुवाइ द खोइ Suka mola, oh, chuluri sati
Dina dukana dasai Suri sukana sukamula Suri desini dobadiri Sorgari yang ladimula Suri desini dobadiri Sorgari yang ladimula Sanggoli jojo ale Sanggoli nana anga Sanggoli jojo ale Sanggoli nana anga Bazan prabula Sarjuni tharabala galam Isuri mula Sarjuni tharabala galam Isuri mula Tini bina nanggara bina Nilai nilai barari Oh tini bina nanggara bina Nilai nilai barari Ibaria kami do bagirin Kalai dan tari Ibaria kami do bagirin Kalai dan tari Sanggoli jojo ale Sanggoli nana anga Sanggoli jojo ale Sanggoli nana anga Bazan prabula Sarjuni tharabala galam Isuri mula Sarjuni tharabala galam Isuri mula Haleluya परमेश्वरका महिमा तागाई सच्चिन ह्याङला चुले बिबजा तिलाइनन आहिन चु भजन जे पाङमराङनन तिनी तिनी बिना नंगार बिना ह्याङला चु लुइजा बेसिनिला मासिनिला नास्तसिनिला थेदाबाइलामा ह्याङला चु लुइरि मुबा धुइरिन जा ह्याङसे परमेश्वरदा अथवा येशू ख्रिस्ट जा ह्याङसे विश्वास लदोला बिबा चु सन्देश चु वचन छे अथवा भजन छे जा वाइसे जा ह्याङला लोपमला थेदाबाइलामा परमेश्वरदा महिमा तागाई प्रशंसा तागाई चु भजन ह्याङसे मजा से आनन्द से परमेश्वरलाई महिमाला लागिरि गोबरे हमजी हेला लागि प्रभुदा धन्यवाद तागाई दोसिनो ह्याङसे अर्को भजन ह्याङसे होसेला मुला 3 नम्बरला तावाङ भजन 3 नम्बरला ह्याङसे दोसिन गइला मुला देखाउ चु भजन नैरन ह्याङकादि जम्मन ढिक्कासिमान छा राप्सी एकदम परमेश्वरलाई महिमा लागि लो देखाउ ह्याङ कोइ Sema gigda maya lai Yesu lagi dai mangna lai Giga sema gigda maya lai Yesu lagi dai mangna lai Sammas Yesu dabi kasa lai Saitani sasan prena lai Sammas Yesu dabi kasa lai Saitani sasan prena lai Lana nama sayulo sari Jujurale zamana digdasi Lana nama sayulo sari Jujurale zamana digdasi Sulamai maladola Sulayulo sa badola Sulamai maladola Sulayulo badola Semegigda maya lai Sulagri dai mangna lai Giga semegigda maya lai Sulagri dai mangna lai Samase Yesu dabi sasa lai Saitani sasan prena lai Samase Yesu dabi sasa lai Saitani sasan prena lai Ange yang segre no as Sama yang tala surgari mas Ange yang segre no as Sama yang tala surgari mas Surga tu kena digatasi Yesu la 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 Zai zai ka Surga
Surga dikasih Yesus lala jai jai da Damayalai Yesus hridai mrangnalai Digcema damayalai Yesus hridai mrangnalai Samase Yesus विश्वासलाई शैतानी शासन प्रेरणालाई जम्मसे सुधा विश्वासलाई शैतानी शासन प्रेरणालाई यसुलाई माला तोला यसुलाई युलसा बातोला स्वर्ग युद्धेन लिगदासी यसुलाई लाला जय जय हालेलुया परमेश्वर त महिमा दगाई साक्षिन याङचेजा गिक्सेम गिक्ता मायलसी याङला लुइग्यामजा यीशुदा मरन्न लदोला भिबा तामदा चु भजन गेमसी याङदा लोपामुला हेदा बसेलामा चु भजन गेमसीनुन परमेश्वर त महिमा दगाई याङसी धेनालसी कोहमजी अनि दोषीनुन याङसी अर्को भजन गोसेला मला 8 नम्बरला भजन याङसी दोषी कोइला मला फेपखाउ याङ जम्मन डिक्सी कोइ जब संगीत उठाई मानसी ओ सन गोले जोजले नाना ना दाई तमगी लाई मानसी रंगनी दे जामनो न चिसिनम जब संगीत उठाई मानसी mai deba tutam rangni dena lai manji mai deba tutam rangni dena lai manji manungul bala lagi bala gala mahubari egala patta krubari zambuling la kolori Mana yul bala lagi tar bala gyala mahubari egala babda krubari zambuling la kurlori dewa kin jima yesus yang dasar suni tinabari dewa kin jima yesus yang dasar suni tinabari Jale tananga lai kamagi lai manasi rangani de chamano no chisinam jaba sangyur thai manasi batutam rangani da kena lai manji mai de batutam rangani da kena lai manji makin bakewari sula sangyur tumdanasi engase kiswas lasami semri santi yang kamala dira makin bakewari sula sangyur tumdanasi engase kiswas lasami semri santi yang kamala nargala tori atana Surgala yulsari ni kamala Nargala tori anana Surgala yulsari ni kamala Sana gole jajale nana Dai kamagi yolai manati Rangani de jamano chisinam Jaba sangyur thai manati Nai deba tutam Rangani da kena lai manji ai deba tutam Rangani da kena lai manji Rangani da kena lai manji हालेलुया परमेश्वर आबा महिमा दगाई चुधुरी
चु भजन yang chenun ani jasari yang chi chu bhajan yang chi pobari khamji ani chu bhajan ni birang yang la tirem kimba chu kewasi ja isu da ja yang chi biswas la chi bisam yang la chu luiza harbari khamla anaba surgari phepari khamla biba chu bhajan yang da lokpa mula ata chu waisi biba mula ani theda bela ma parmeshwar la mai bada gai Darim yang ada zaman diktasi cudui bhajan boba gedang na curin thanman darim yang studi prasamsa la duiri अथवा परमेश्वर दा मोइजेन लाबा घेदम यांची लाई लाबा मुला अनि चु दुई जा जा यांला अमीर बिबा आलेशी किन छेला मुला चु आशी जा चु दुई किन हम छेला मुला लो जोता लान धन्यवाद चु समयलाई लागिरी गादा पिनमा मुला चुदिरी याङ परमेश्वर आपदा याङ जमन दिक्सी मइको फुलके तागो जमन याङ चु समयरी याङ जमन यांगलाई सेम गादे जमन तयारलाई चुदिरी याङ परमेश्वर आपदा लानन महिमा फुलके चुदिरी याङ आसन भजन कोरस गादे को सिनाम परमेश्वर आपदा धन्यवाद फुलके याङ चुदिरी 4 नम्बरला भजन को सिनाम परमेश्वर आपदा धन्यवाद लाई Semula Yesurangada daya maya la lagi Uje semula Yesurangada daya maya la lagi Kalabari dangari kepsinam si binti kapila lagi Kalabari dangari kepsinam si binti kapila lagi Hallelujah Tagai Yesurang lana sanari Hallelujah Tagai Yesurang lana sanari Prasamsa tagai Yesurang da Daya maya lalagi Fibkati dosi sodasi Sara juni pina bala lagi Prasamsa tagai Yesurangda Daya maya lalagi Ebkazi dosi sodasi Sara juni pina bala lagi Hallelujah Tagai Yesurangda sanari Hallelujah Tagai Yesurang lana sanari Tuje semula Yesurangada Daya maya la lagi Tuje semula Yesurangada Daya maya la lagi Kalabari dangari Berusiram si binti kapila lagi Kalabari dangari Berusiram si binti kapila lagi Hallelujah Tagai Yesurang lana sanari Hallelujah Tagai Yesurang lana sanari Jai jai tagai Yesurang da Daya maya lalagi Pavitra rangla atma se Bola manganda pinbari Jai jai tagai Yesurangda Daya maya lalagi Pavitra rangla atma se Bola manganda pinbari Hallelujah Tagai Yesurang lana sanari Hallelujah Tagai Yesurang lana sanari Tuje semula Yesurang da Daya maya la lagi Tuje semula Yesurang da Daya maya la lagi
Kalabari tangari Sinam si biji papila lagi Kalabari tangari Sinam si biji papila lagi Hallelujah Dagai surang lanan sanari Hallelujah Dagai surang lanan sanari Oh hallelujah पवित्र यीशु परमेश्वर आबा तुझरी रांगदा गनी लिक्सिना प्रभु आबा रांगला नाना लांग भएको फुल्ला प्रभु यीशु प्रभु आबा तुझरी गर्न काला प्रभु सेम नेम से प्रभु गलत सेम नेम से प्रभु रांगदा भएको फुल्ला प्रभु रांगदा तुझे से फुल्ला प्रभु यीशु ओ प्रभु आबा रांगदा महिमा रांगदा प्रशंसा ओ हालेलुया प्रभु आबा साँच्चै प्रभु आबा साँच्चै महान बोला प्रभु यीशु प्रभु आबा Prof Yesus, Tuhan Tuhan lagi Prof. Oh Prof apa? Oh haleluya. Prof Yesus datang malam mula segala semanggi Lesela Areu Yesus la devasan Tungala zindagiri Prof Yesus datang malam mula segala semanggi Blessela Areu Yesus la bebasan Segala zindagiri Haleluya Dagai Yesus rangga maina Singada mayana alasai Jujur singada dosina ajasai Oh abang singada mayana alasai Jujur singada dosina ajasai Bila idunga haringada Bila idunga haringada Warne sola bola muse chula ngara Warne sola bola muse chula ngara Haleluya Dagai Yesus rangga mahima Ringa kita say Oh Dani singada yang nona apin say Suzambuling ringa kita say Dilai tukang
Haringana ilai dunga haringana परमेश्वरलाई मोला मुझे छोला गादा परमेश्वरलाई मोला मुझे छोला गादा प्रभु येशू दा ठंबाला मुला सुगाला सेमनंगी रेसेला आरे वो येशू ला देवाचन सुगाला Rang damai hima samsa Prabhu Aba Zambuliri Gagi cinta sai Prabhu Chuluiri Gagi cinta sai Prabhu Yesu Aba Sachi tilai dunga lare Prabhu Aba Zambuliri Gani gigi cinta sai non Prabhu Aba Rang ngani kadela satri mulai Yesu Rang singa nikalla ya Prabhu Rang sikhaima akla Prabhu Rang se pangma mula Ngayanda akla Ngayanda dura akla Bispang mula Prabhu Aba Rang se Prabhu Aba Sachin Rang ati mahan mula Prabhu Yesu Oh hallelujah Prabhu Aba Aba hamse ikhlas sainon Jo jalchi acha sainon Prabhu Aba Rangsi Prabhu Manda ropi mula Prabhu Aba Oh Ngana ro Ngana sati rang mula Prabhu Aba Sachin nganda dilai dunga lai Prabhu Dilai la khacho are Prabhu Aba Sachin rang singan nikate ta ro laban mula Prabhu Yesu Prabhu Aba Tu samairi Tu luila lagi Prabhu Prabhu Aba Parmeshwar Sachin Ngana tu semen si Prabhu Aba Rang da lanan maiko fulla Prabhu Prabhu Aba धन्यवाद Hosana rangdan Sadan hosana महिमा फुल्ला प्रभु आबा Tu sameri Tu duiri प्रभु Ngani gadeला सात्री rangdaji Rangsi ro lasi suji प्रभु आबा Rangda महिको फुल्ला प्रभु यीशु Tu समयला लागिरी प्रभु Rangda lanan महिको तागा यीशु Tu आराधना Tu समय rangsi किन्सु आबा Rangsi surga yulsari Prabhu Rangna surga siasan Bi Prabhu Aba Tu aratna Tu mahima fulla Prabhu Prabhu धन्यवाद Ngana tu semen se Rangna lanan mahima tagai Prabhu Aba Tu samai Ranglan cari tanah Prabhu Aba Ranglan Chanri Amen विशेष लसी धन्यवाद ताकाई yang la beda tidak bisa yang la chu आराधना ला समय अथवा परमेश्वर ता फुल दब भइजन फुल बा गेताङ ला लागि yang दा परमेश्वर दिन छम रूप ता बला लागि yang दा ढोरेप ला सुची त्या लागि धन्यवाद अथवा थुजुसी मुला अनि दरिम जा yang से परमेश्वर ला छन्ब वचन सन्मार एकदम yang तयार तावन मला yang जुन गाडी दक्षिणगाई तिरेम आचन पाला रंगने गाता विभिन्न युल्सा ग्याम चाहिँ जस्तै क्यानाडा
UK हेर्देन अनि अथवा अमेरिका गेम से कतिपय जोजाले नानाङ कालिजा भुटान गेम इन्डिया गेम से कोही यङला नेपाल लन हिल्सा गेम से हिजमान शुबा जम्मन जोजाले नानाङ काले एकदम राङ्ने काले yang ari da diktasi permission la mai yang labangen mula ajainun darim da yang che chu duiri yang la permission abala chunmo bachan ja yang che sansela mula theda baila ma yang ja ekdam tayari apastari yang danchage ani yang ja darim chu duiri chunmo permission la bachan basiban phep khaban mula yang la faster madan tamang aba phela lagiri yang che फेपका थेला यांची जमाजिक्सी ताली राप्सी स्वागतलाई है त ल सुरु दुईटा रंगै हुन्न आपता Yang ni sekian si pindah pasal, haleluya. Tadi, laso jamata fiabola dosinan tinilah cuduri ni bat ini rang lasin rang la permission lason mo pasan rang ni gungri tigai permission pindah malam ngade bola baring rang ni gungri khaba mala satin धन्यवाद ini yang la gungri rang ni si menang dalam sar darsan tamang yang la bola चुरी परमेश्वरलाई मुइको लबल लागि परमेश्वर आराधना लबल लागि तिनी सञ्चालन लबल चुरी फेपकाजी एकदम खुसी दै ताङजी स्वागत धन्यवाद साथी एकदम जनालसी तिनी पहिलो पल्ट जो तामाङ जुम सेवारी परमेश्वरलाई मुइको लबल परमेश्वर आराधना लबल सञ्चालन लस्युजी अनि लानन थुजी जिमला परमेश्वर मलमदन सुगै दारेम फेपका yang चुदुरी परमेश्वरलाई छन्मु बचन रंगनीला गुंग्रेगा तिगै बचन पाइङी मान्छे त्यबन्दा ngaça yang tunbari yang प्रार्थना लसी तिनीले बचन सुरुलाई फेपगाउ yang tunbari प्रार्थनालाई परमेश्वर आउँदा धन्यवाद मन चुदुरी छु समय लागिनी राम परमेश्वरलाई छन्म बचन पाङमा लागि गाचुरी खाबमुला प्रभु तिनीला बचन जा रंगला बचन निना प्रभु गाजा एकदम थानन ताङराङ बजे निना रंगला आत्मसिंह दा प्रिंगसिगो रंगला आत्मसि जुन्तम गाता लोपला गाता कुल्ला थेदम गाता पंगमारी प्रभु रंगला आत्मसि रोलौ जुन ग्लारी तान्च्या तिनीला छु बचन संशुबा अनि सेवारी तान्च्या मुला प्रदीक रंगला जा जमेगा ता कोलगा दिता युल्योला मिगारे जमाता नासे मोलम नंगो बिसिङा बिन्दिलाबन चु बसन पाङमा दुई रंगला छ्यारी चोलबन गए रोरीला यीशु प्रभुला छान्डी आमेन ताला एकदम खुसी दाजी ताङजी तिनी रंगनीला गुंग्री है ngaде jam sar gobol तामाङ बाइबल मला हुन्छ परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद आज हामी यो हप्तामा धेरै हामी अस्ति 2 गतेदेखि लगभग हिजो अस्तिको दिनसम्म हामी क्रिसमस प्रोग्राममा व्यस्त भएको कारणले गर्दा अस्तिको हप्तामा म आउन पाएन एकदम माफ गर्नु होला आज तपाईहरुको बीचमा आउने मौका हामीले पाएको छौं परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद अनि यो समयमा है तपाईलाई ढिलै भयो भने फेरि क्रिसमसला ज्याबाडानमा विभागला सेमाजी अनि 4 दिन 2023 लाई न रंगनीदा लानन ज्याबाडानमा मला रंगनी बेनदन परमेश्वर मलबदन सुगै रंगनीले गुंग्रेगा तिनी यागरगी वचन खण्ड बस्या मला फिलिपीला किताब फिलिपी 3 अध्यायला 12 से yang 14 पद न yang पढलसी तिनीला वचन yang च्यागे है साचिन तिनीला वचन जा मला yang si हाइराङबा दौडी ब्राह्मण मला हाइराङमा ग्यामरे ब्राह्मण मला यंगला लक्ष्य तिगी नबेबा बिसेरी गाइ रंगनीला गुंग्री परमेश्वरला जो छन्ब वचन थेनलाई मान्छी अनि चुरी यंगला गुंग्री छार कबल तामाङ बाइबल मला आरिबिसम रंगनीसी नेपाली बाइबल च्याबरी खमसेल मला गाइ रंगनीला लागिरी तामाङ घ्योरी गाइ सरस्वती पंक्षी चिन्ह लाई अनि यंगदो बसे यंगबला लागिरी भंगलाउ बिस्याङ शीर्षक मला तामाङ घ्योरी छ चुरी 12 रे 44 बिरे मला ngai zaman tam yang si puran pakumi doba mula bisi pangmari cheba ain tara chu zaman tam yang bala lagiri ngai aja bhang laban mula tikta bisam Chris isuji sulan lagiri ngada natsan dama mula jojale nana ngagade chu zaman tam gade yang si jinji bisi ngai manba are tara ge gikcha ngai laban mula thege jati ginna bisam Natsala tamgate da mleshi, litsala tamgate da ji,
ciasi nga braban mula परमेश्वर से ख्रिस्ट यीशु ग्याम जुग जुग दोनाला जुनी पिनबारी ngada ngei ba hinna sorgala chu inam yang bala lagiri ngai banglaban mula amen hallelujah परमेश्वरलाई वचन थिएन लाban lagiri rangni benadan परमेश्वर से मलम दन सुगाई ngadainun मलम दन सुगाई परमेश्वर से धन्यवाद रंगनीले गुंगनी गई फिलिपी 3 अध्यायला 12 इंच 4 बदी गई पढबलजी सो नेपाली च्याजी विषम पाउल प्रेरित से फिलिपी श्री मुबा प्रभु येशू ख्रीष्ट चेला गदि येशू ख्रीष्ट विश्वास लबगादे लागि उत्साह दिन 8 दिनमा लागि सु वचन बरि मुला है सुरी च्याजी विषम पाउल से तिकबाङ मुला विषम ngai zaman dam yang si jinji bisi rangni da pangmar sewa ain tara nga परिपक्वता तर्फ nga भ्रमण मुला ngai yangba toba seja nga yangma lagir nga भ्रमण मुला bisi चुरी पाउल से प्रिममुला तिनी चु वचन संस्युबा जम्मन तामङ युलबा लागेरी अनि जम्मन युल्ला मिगादेला लागेरी चु वचन सुन्बमुला तिक्दुबेसम परमेश्वरलाई सुन्बु वचन बाइबल धर्मशास्त्र जा परमेश्वरलाई पवित्र आत्मालाई प्रेरणरी ब्रिवाइन्न आमेन एकदम ताङदो जा ताम तिकमुला विषम चुरी पाउल सी तिकबाङमुला विषम परमेश्वरलाई प्रेरणा आत्मालाई रोग्याम सी चुताम तिकबाङमुला विषम है पाउल चाहिँ प्रचारक लाभा लागि के रे परमेश्वर चाहिँ दाम्दैन परमेश्वरलाई हिल्सालाई सम्झार थिएन लाभा लागि दाम्दैन परमेश्वरलाई राज्यलाई सम्झार बोरबा लागि थिएन लाभा लागि अनि युलयुला मिगादे त बोरबा लागि दाम्दैन परिपक्का पछि परमेश्वर येशू ख्रीष्ट दाम्दैन तासै पनि पाउल चाहिँ चर्तिक बाङम जम्मन सिंगाई yang singa पाको मिदोजी ngai सिजी विषय घमण्ड लाबारे है अनि चु जम्मन दाम यङमा लागेर जाङै भंगलाबन मला हालेलुया पाउल चाहिँ कोशिश लाबन मला के दिनी जम्मन दाम यङमा लागेर जा भंगलाबन मला विवादाम गजा पाउल चाहिँ बाङन मला तिनी यङ विश्वास गरे यङ चाहिँ प्रभु येशू द तेनमा गरे येशू ख्रीष्ट मुबागासी यङ तिक ला लक्ष्य लागेर तिक यङमा लागेर जा यङ छुङमन मल तिनी यङ चु जम्मलिङला दौड जम्मलिङ रे यङ चाहिँ तिनी दुःख लाबा साबा अनि थुङबा सुरदा लाबा धन्दा लाबा है विभिन्न खाला यङला जीवन बिताउताबन मला तर यङला लक्ष्य जाते गिन्न यङ दोदो बगला जा खलङिन्न तिनीले बच्चन जी पाङबा ताम छेबा ताम जा चुइन जुरी पावल जी पाङवन मला सु जम्मन ताम गत गई यङ जी बिसी जुजाले न नगदे ngai एकदम यङसी जिनी ngai जम्मन दाम थादा जी बिसी पावल जी पाङ मारे तर ngai गेगी चलाला तिक गेइन बिसम ngai लित नत्सला ताम गदे मलेसी लित्सला तान्दा ngai है च्यासी ब्राला अनि चु बिसेले तामङ जा नत्सल ताम गदे मलेसी लित्सल ताम गदे होला तर नेपाली जा पछाडीला ताम गदे क्लासी ngai अगाडिल ताम बिमला है तर वास्तविक चु तामला चु वचन अर्थ चु तामङनि बाङमा सेब जादे नत्सला तामगा ज यङदा कोल्नालाबा विकातला तामगा दे निसिजिनमा तामगा दे आइन है पाउल जीवन च्याजिसम प्रेरित 2 अध्यायला यङसे के रे प्रेरित 9 अध्याय बन्दा नत्स च्याजिसम पाउल बिबा मिसिचा है त्यसै जम्मलिङला थे दुईरी मुबा क्रिस्चियन गादेदा येशू ख्रीष्ट तेनमा गादेदा येशू ख्रीष्ट विश्वास लबा गादेदा नास लबा लागिरी है थेबेला उच्च स्तरीय राजकीय घरानाला सिबारी स्याङसे बित साइबरे ब्राबा अनि रेम्बोको लगादे जा चुङसी बासी है साइबा युङमाइ सेबे साइबा थे अधिकार का थे याङ मुबा है क्रिस्चियन गादेदा नास लबा थे अधिकार याङ मु थिसि सिगो याङ सिब्रङ ज्याजि बिसम है पाउल चाहिँ कार्यलाई बाङला ngai जा मण्डलिता एकदम सदावट बिनमा मण्डलिता ngai तोबा ग्याङ बलजी नारङबा पाबी नारङबा घेत आखेलबा नाइबा मि बेसी बाङला पाउल चाहिँ रङसे दाङदन सिगो अनि चुग्या तामग्या बेसी थादला है पाउल कति जा आजेबमी नङा सबे दम गदे थे कारण लमा चुरिजा यङला तामङ जा लेबाङ सम नाला नक्सला बिजा दातिम वा चु नाचबडी थानमा दम भन्दा
thela jiban ni taba ngatsa laba thesi laba nai ba ke gade thela paap gade thela ajabatam gade thesi laba zaman khala nungsini batam gade ja परमेश्वरला राज्य लागि जाछु जम्मन खेरो तामिना तारिम चुताम गade दंगा मलेसी नाला ngatsa moba येशू ख्रिस्ट जा डान्सी येशू ख्रिस्टले वचन जा तंगा तीनसी nga brala bisa Paul churi sungo mula ani Paul churi pangman mula teda bala me tamar mula ngatsa dindi tabagade tila nibati ni tabagade chu ngatsal dir tab jamman damga jangai clasi darim ja nala जीवनले लिच्छ छार्दुनी परमेश्वर बिन्जी ai परमेश्वरले छन्म वचन अनि पहिलो कोरिन्थी के रे दोस्रो कोरिन्थी 5:17 रे प्रियमला खलाइमी ख्रिस्टी मुला विषम थेजा छारिन च्यागो पुरानो त मासिनी मुला सारतम खासिजिन मुला पाउल जीवनले जब यीशु ख्रिस्ट जमगा भेट तजी तब थेला जीवनले एकाएक परिवर्तन तजी एकाएक थेला जीवन जा परिवर्तन तजी परमेश्वरले आत्मा से पंगबान्सर ब्राजी हालेलुया त्यही कारणले पाउल चुर्तिक बांगलो विषम नादा परमेश्वर से दाम्बा दुरी नै नक्सला जीवनले लाबा जम्मन दामगा त मलेसी दारेम स्वर्गला इनामला लागिरी परमेश्वरला राज्य लागिरी परमेश्वरला महिमा लागिरी गेलाला बिसी पाउल से जोरदार पंगमन मलाई सिगो तिनी यङ प्रभुले विश्वासला मेगदे तिनी यङला जा लक्ष्य तिगिन है यङसे तिनी निर्णय लदोमला तिनी यङसे थादोमला यङला दारेमला लक्ष्य दारेमला यङला ब्रादोब ग्यालम तिगिन यङला ग्याम पोजिके आबोजी यङला सेम पोजिके आबोजी यङला बिजार पोजिके आबोजी सुदामदा यङसे थादोला पावलसे तेदसी बंगन मलसरी नाला नक्सल जीवनले तब तामगाति क्लासी दारेम जा गाइजा येशू ख्रिस्टला लिचंगा ब्राला येशू ख्रिस्टला वचन अनुसार ब्राला थेला राज्य लागि ब्राला बिसरी सुङमान मला अनि थेजा तिक्द बिमलबाली सुरिपाङ मला 4 बद्री 14 बद्री परमेश्वर से ख्रिस्ट येशू ग्याम जुग जुग दोनाला जुनी पिनबारी गाता न्योइबा इना है परमेश्वर से तिनी ह्याङदा तिल्ल न्योइजी अनि परमेश्वरला आराधना तिक्द लदोला बिमलबाली परमेश्वर से जा ह्याङदा जुग जुगला जुनी अथवा खैमै नास अथवा जीवन जुनी खैमै आशिबा लुई पिनबा लागिने जुनी पिनबा लागि प्रभु से दामजी अनि स्वर्गला सु इनाम यङबला लागिरी नै भङ लाबन मला हालेलुया हालेलुया तिनी यङसे सु जम्मलिङले चिसी सु जम्मलिङले दान्स्यासी तिक्ला लागिरी यङसे भङ लाबन मला तिक्ला लागिरी यङसे दुख लाबन मला तिक्ला लागिरी यङसे है ग्रेन सोच विचार है धनी दो बसेम कि है लानन धन सम्पत्ति शोभा लानन धिमगा शोभा जक्का ग्लुबा पैसा शोभा है यङजा खाली थेला लिछ चाहिँ छुङमान मनसिगो तर पावल से जातिक बंगमन मूल विषम स्वर्गरी यङबा स्वर्ग युलसरी यङबा सुन एकदम मार मुइला ते मुगुट यङबा लागि जंग तयार तबर मला ते इनाम जा जुक जुक दोना चिबा इनाम इना जुनी जुनी दोना चिबा जीवन इन्ना नेपाली च्याजी विषम अनन्तला है अनन्त खैमे अन्त अथवा जीवन यङबला लागिरी थे इनाम जा येशू ख्रिस्ट पिन्न बिसी चुरी परमेश्वरले वचन यहाँ पाउनु विषम अनि पावलला आशा पावलला लक्ष्य पावलला योजना चुनुन मगे परमेश्वरला राज्य लागिरगा छुङला हालेलुया तिनी yang chu जमले तिक्ला लागि छुङमन मला तिक्ला लागि यहाँ दुःख लाबन मला सुदाम यङसी जब परमेश्वरले वचन यम गोला तब यङला जीवन सार्थक दला यङला जीवन जा अर्थपूर्ण दला सिगो त्यता बेलामा तिनी छु जुम अनलाइन फेसबुक अनलाइन गेम जुम रे प्रत्यक्ष राख्ने सिबन मला अनलाइन जति जना मिसे ताते परमेश्वरले वचन सिबन मला परमेश्वरले वचन गरे सन्मान मला सिगो राङ्नीले जीवन जा है यङला लुइजा तिगैनन आइन तोले यङसी लानन वाएको चाहिँ तिनी बिना नंगर बिना मिलले तिलाई भरारे है बिबारे आखम सिधो बच्चु दिन खालाइदा थारे है ना तिनी ना नंगर थारे तर थेबन्द ngaचा यङ स्वर्गले युलसरे युलसला राज्यरे वाङबा ग्यालम येशू जंगसे दोला हालेलुया पावल से चुदाम शेसी पावल मिसी चुताम जा परमेश्वरले आत्मा ग्याम थायङ से तिनी थे जुने बराबर तयार दबन मला थे ग्याम चुङसी अनि स्वर्गला थे इनाम यङबा लागि तयार दबन तिनी यङला जीवन यङला सेवकाई यङला योजना जा स्वर्ग यो दिबेन आमेन तिनी चु जम्मलिङले सभा लागिरी चु जम्मलिङले चिबा लागिरी यङला लक्ष्य दिन उद्देश्य जा चुननि न छु पावल जी बाङ मला म लक्ष्य दिएर अगाडि बढ्ने छु है
ख्रिस्ट येशूले तपाईँ र मेरो अगाडि राखिदिनु भएको थियो निशानालाई म टार्गेट गरेर त्यो निशानासम्म पुग्नलाई म दौडिन्छु बेसी पावलची चुरी बङ्गन मन सिगो त्यो कारणमा तिनी यङला हरेकला विश्वास हरेक सेलामा विश्वास छ चुदोदलकी परिपक्का स्वर्गरी इनाम यङमा खाला ददल आमेन अनि प्रभु येशू ख्रिस्ट सुङमान मला लुका 9 अध्यायला 62 पति च्याजी विषम मे मोइब दुइरी लिच्चापट्टि धोब मिजा परमेश्वरलाई हिल्सला योग्यला आधा अथवा परमेश्वरले हिल्सर घी आखेल बताला अनि प्रभुले हिल्सर वाङ मारे आँखा मिस बाङ मला है परमेश्वरलाई त्यो वचन लुगा 9 अध्यायला है 62 पति च्याजी विषम हैन हलो समाउने मान्छे जब पछाडि फर्किन्छ नि त्यो व्यक्ति चाहिँ परमेश्वरको राज्यको योग्यको हुने छैन भनेर प्रभु येशूले पनि भन्नुभएको छ आज तपाईँ र मलाई किन बोलाउनु भयो परमेश्वरले र किन चुन्नु भयो त्यो कुरा चाहिँ बुझेर जब हामी जुन बाटोमा लाग्छौँ नि त्यो बाटोबाट पछाडि फर्क्यौँ भनेदेखिलाई परमेश्वरको राज्यको योग्य चाहिँ हामी हुँदैन भनेर प्रभु येशूले पनि भन्नुभएको छ त्यसकारणले त्यता बेलामा यङला जीवन जा येशू ख्रिस्टला हिल्सा स्याप्सी धाबे संसारबाट धोची विश्राम यङला लक्ष्य छ संसारिन दाबे धनी दोबा है चुबे मतलब दाबे नङै धन सम्पत्ति आदो चादो थुङादो धिमादो बिबजा आइन है दाबे चुरी ज्ञान शिवा जुजाल नाना कासी यङसे गल्ती गलत को भरे आदा सत्य परमेश्वरले वचन अनुसार ब्रदोल यङ द जम्बुलिङले मुइ बदुइरिन परमेश्वर चाहिँ स्वर्गल हेर्न लागि दम भइन यङला जीवन जा येशू ख्रिस्ट सुम्म मुला हालेलुया परमेश्वर चाहिँ हम लुक अप तब मला त्यो कारणले म प्रभु येशू चाहिँ बाङजी मे मोइब मी जब मे मोइब मोइबन निब मिजा पछाडी धोज बिजाम थेमिजा स्वर्गल योग्यला आदा स्वर्ग युजर वाङ योग्यला आदा बि बाङ मला प्रभु येशू त्यो कारणले म दिने यङला जीवन प्रभु येशू त स्याप्तासी स्वर्ग निब गेलम चुङसी पछाडी धोबरे आदनी हालेलुया यङ स्वर्गबडी धोदोला स्वर्गला निशाना येशू चाहिँ थानमा क्यामबाट यङ भ्रादोला परमेश्वर द लानन्द धन्यवाद दगै रंगनीला गुंगनी गाय तिनी चु बासन ग्रीन आलाना प्रभुला बचन जे पाङ मताम जे केन गाय पाङ बर तया दबन मला आमेन yang junjung lare rang परमेश्वर ला वचन सांस्यु मला वचन ज्ञान गरे बेनतन गाय छु अनुरोध छु सल्लाह एतिक बिन उसातिक बिन विषम तिनी yang येशू तम्बगा दिन हालेलुया अनि प्रभु येशू ख्रिस्ट अनि योनाला पुस्तकले प्रभु येशू सुङमान मला एनी गाते सिंगा त आदमनी नै ये त दामजी तेदा बेलामा एनी गात न्यू अरे फल अब्लाउ अथवा रोगो अर्थात एनो जीवन ज्ञान परमेश्वर राज्य मिगाद बगाउ परमेश्वरलाई महिमा लागेर मिगाद बगाउ बेसी परमेश्वर से सुङ्गु मुला हालेलुया यङला लक्ष्य दिन योजन जा छुइन जब रांची यगरगी मिदा सुसमाचार सुनब लाला तब रांगला इनाम जा ग्रन्थबन निला मुकुट ग्रन्थबन निला ते कारण छलमा तिनी परमेश्वर से पाउल ज्ञान परमेश्वर से आत्मा ज्ञान ब्रेव के परमेश्वरलाई वचन फिलिबिरी पाउल से सुङ्ग दामने चुलिना नाला जम्मन दाम गाय परिपक्का यांसी जिंजी गाय जम्मन दाम गादा छोजी है दारेम गादा तिगे यादो गा पक्का त बिसी नै यनि गादा अबङ तर गाय गे गिचा तिगलार बिसम गा परिपक्का तर्फ गा भ्रमण निला हालेलुया ओदासी नै स्वर्गरी यांबा जुगजुगला दुनियाला ते इनाम यांबार छ गाय भङ लबन मला हालेलुया तिनी प्रत्येक विश्वासी गदे प्रत्येक जन से स्वर्ग युलसरे ते यङ आनी दे दोना स्वर्गरी yang दो इनाम आयङ दे दोना yang से भङ लसिन्ची दोला हालेलुया सो जम्बलिङ दिमा yang द दुःखताला पैसाला अभावताला रोगहाला बेथाला अनि यसो द विश्वास लजी विदेमा मिगादे आशी बिसिबाङमल मिगाचे तर मिसिला शरीर शिला आत्मा जा स्वर्ग निला आमेन हालेलुया स्वर्ग निबते जुनी यांबा लागेनी स्वर्ग निबते इनाम यांबा लागेनी तिनी yang जमन तयार तसी परमेश्वर द मइको लाई यंगला तामङ जोजाले नानांगा देदा सुनुन वचन गेपसे उत्साह पिनगे थे ग्यालम जा येशू चकेनी ना थे इनाम देन मुकुट पिन बचा येशू प्रभु चकेनी ना पाउल चे थेनन इनाम द ब्रान्ची दुःखला से सुसब्दा प्रजार लबन घेलजी तिनी यंगसे न चुनन लदोला तिनी यंगला जीवन दिनन चुनन उत्साह यंगसी यंगला लक्ष्य देन यंग बराबर ग्यालम येशू जिंगुनमा ग्यालम येशू ची बिनबा ताम तेजी सुङबा अनुसार yang ब्रजी बिसम अपसन yang सेनन स्वर्ग थे इनाम थे मुकुट yang सेला मोला बिबा मला बिन्ती मोला रांगनी बेनतन प्रभु सि मोलाम दन गाई ताला परमेश्वर द धन्यवाद म अलिकति नेपालीमा केही कुराहरु म बताउन चाहे आजको सारांशमा नेपालीमा बताउन चाहन्छु म नेपालीबाट पनि यो वचन पढ्ने मात्र गर्छु है त म धेरै बोल्दिन है या फिलिपी 3 अध्यायको 12 देखि यसरी लेखेको छ मैले यी सबै अघिबाटै प्राप्त गरिसकेको छु अथवा म अघिबाट सिद्ध भइसकेको छु भनेर त होइन
तर यी कुराहरूलाई पक्रनको निम्ति म अघि बढिरहेको छु। जुन कुराको निम्ति ख्रीष्टले मलाई पक्राउनु भयो अथवा सुन्नु भयो, भाइ हो मैले यी सबै पक्रिसकेको छु भन्ने म ठान्दिनँ, तर म एउटा काम गर्दछु कि पछाडिका कुराहरू बिर्सेर अगाडिका कुरातिर म जोडसँग लम्घदै ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरको स्वर्गीय बोलावटमा पाइने पुरस्कारको निम्ति स्वर्गीय निशानातिर जोडसँग अघि बढ्दछु। हालेलुया। आज तपाईँ र मेरो जीवन, आज तपाईँ र मेरो सेवकाई यो संसारमा परमेश्वरले किन चुन्नु भयो र किन छाड्नु भयो भन्ने कुरा यो भित्र हामी प्राप्त गर्न थाहा पाउन सक्छौँ। पावलले यही कुरो चाहिँ हामीलाई उत्साह दिनको लागि, हामीलाई चेतावनी दिनको लागि वचन लेखेको छ। अनि साँच्चै नै आज तपाईँ र मेरो बोलावट, तपाईँ र मेरो दौड चाहिँ के हो त्यो कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्दछ। अनि पावलले भन्दछ सबै कुरा मैले पक्रिसकेँ, सबै कुरा पाइसकेँ भनेर म भन्दिनँ, तर म एउटै काम गर्छु, ख्रीष्ट येशूको निशानातिर, क्रुसको निशानातिर म दौडिनेछु। किनभने स्वर्गीय स्थानमा पाउने, त्यो बोलावटमा पाउने इनामको लागि म काम गर्नेछु। आज साँच्चै नै प्रभु येशूमा विश्वास गर्ने प्रत्येक मानिसहरू, प्रत्येक जातिहरू, प्रत्येक भाषाका मानिसहरू, तपाईँ र मेरो लक्ष्य र योजना चाहिँ यही हुनपर्छ कि परमेश्वरले तपाईँ मलाई दिनुभएको जिम्मेवारी, सुसमाचार प्रचारको जिम्मेवारी, परमेश्वरको वचनमा विश्वासयोग्य भएर उहाँसँग जिउनु, उहाँसँग रमाउनु, उहाँको आराधना गर्नु चाहिँ तपाईँ मेरो जिम्मेवारी हो। त्यो कुरा चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ मलाई दिनुभएको छ। अनि यो कुरालाई बुझ्दै हामी साँच्चै नै पावल जस्तै हाम्रो लक्ष्य र निशानालाई टार्गेट राखेर निशानातर्फ दौडिने विश्वासीय रहौँ। अनि यसरी नै हामी अगाडि बढौँ। संसारको झिना मसिना कुरामा है अल्झिएर है आत्तिएर बस्ने होइन। अब हामी स्वर्गीय राज्यमा, स्वर्गीय स्थानमा पाउने, बोलावटमा पाउने त्यो इनामको लागि, त्यो शक्तिशाली मुकुटको लागि, कहिले नमासिने अनन्त जीवनसम्म रहने इनामको लागि चाहिँ, त्यो पुरस्कारको लागि हामी अब दौडिँदैछौँ। त्यो पुरस्कार पाउने लक्ष्य राखेर अब हामी दौडिनुपर्छ। अब हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। यो वचनले हामीलाई यही उत्साह दिँदछ। परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद भएको होस्। साँच्चै नै प्रत्येकलाई परमेश्वरले आशीर्वाद दिनुभएको होस्। आजको वचनको लक्ष्य नै यो हो कि तपाईँ र मेरो लक्ष्य चाहिँ स्वर्गीय राज्यमा पाउने, त्यो पुरस्कार पाउने तरिकाले दौडिनु। हालेलुया। यो आज धेरै मानिसहरू संसारमा, खेलाडीहरू, अस्ति भर्खर वर्ल्ड कप सकिएको छ होइन, त्यो एउटा संसारको इनाम, त्यो कप है, त्यो इनाम पाउनलाई कि मान्छेहरू कति खर्च गरेर दौडिन्छौँ, दगुर्छन् है, दिन रात अभ्यास गर्छन्। आज तपाईँ र स्वर्गीय स्थानमा प्रभु येशूले तयार गर्नु भएको इनाम र मुकुट पाउने योग्यले त्यो तरिकाले हामी दौडौँ, त्यो तरिकाले अगाडि बढौँ, त्यो तरिकाले हामी एक अर्कामा उत्साह दिउँ, प्रार्थना गरौँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद। सबैलाई परमेश्वरले आशीर्वाद दिनुभएको होस्। हुन्छ, आजको वचनलाई म यहीँ राख्दै आजको सेवा संगतिमा जतिजना सहभागी हुनुभएको छ तपाईँ सबैलाई म हृदयदेखि स्वागत तथा धन्यवाद दिन चाहन्छु। परमेश्वरलाई धेरै महिमा भएको होस्। अनि यो समयमा हाम्रो बीचमा कोही नयाँ हुनुहुन्छ भनेदेखि हामी तपाईँलाई स्वागत गर्नेछौँ। जय मसीह सभालाई। अरू कोही नयाँ, आज कोही नयाँ हुनुहुन्छ? प्राविधिकज्यू, जय मसीह, जय मसीह। लसो फ्याबुल्ला जम्मादा याङला गुंगरी खालाई चार मुसुसम रांगनीला प्रार्थना विषय मुसुजी विषम थान्सुगो याङ प्रार्थनालाई हुन्छ। तपाईँहरूको बिच के अरे हाम्रो यो जुम सेवामा आज मात्र जोड्नुमा कोही नयाँ हुनुहुन्छ भनेदेखिलाई हामी तपाईँलाई स्वागत गर्नेछौँ। र तपाईँहरूको केही प्रार्थनाको विषयहरू छ भनेदेखिलाई तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ, राख्न सक्नुहुन्छ। हामी एकैसाथ हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। जय मसीह। तिनीर है वचन परमेश्वरलाई वचन ज्ञान धेरन थियम खुसिता मला आशिष किन्नु होला। अनि ngala विषय चाहिँ हर्का बहादुर आपा ngala आपा ल छान्ने प्रार्थनालाई सिसिदोको है भर्खर यहाँ त भर्खर लोपन मलाई गानै आमेन 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 दिन होला हो। अनि ngala परिवारलाई लागि प्रार्थनालाई सिदोको
अनि माइली जामे कान्छी जामे दुगुसे प्रभुरी खबर खाम्बा आरे प्रार्थना लासी तो सिदोगो बेसी ना ngala chu bisaya sirin thanji jai masi जय मसी नाना जय आइडी मसी मी गाई धेर्नु जन बोलावल मुम्बा तर चिबारी आखामनि है धन्यवाद धन्यवाद ताला यङला चुरी नान्ची प्रार्थना अनुरोध लावन मला हर्का बहादुर तामा लागि प्रार्थना ला विषय गादी हनुमान मला साचिन यङला बचन यङला रंगलन गिरी यङ प्रभुला आराधना बा प्रार्थना बा यङ लोपनी विषम एकदम जानसी गुहाम जेल मला धन्यवाद अरु खाले मुसुला अरे जम्मा द झ्यावा मला हालेलुया ताला यङ दल्ला रुत पाखरिन तामाङ राङनिसी ठिकै थानमान मला प्रार्थना विषय में खोलेको जय मसी सबै जय मसी हजुर जय मसी जय मसी मलाई यहाँ हुन्थ्यो अब nga धेर्नु एक वर्ष राङ्गो ताजी पास्टर अब इसो लभलाई पिन बा मिया तमला गागी केन तमला अच्छा म गयो ओरो अलिकति छ दाची तजी बिना बिना ngala meme dimla meme dan cara tawarti jika jam kayo teon hospital tiga bina tegon 3-4 महिना रे सेन्सिटी kilai ma get jinji ge jinlande ngara saro ngam tiktai tai tegon ge ne jinji thiane chao khaba krangit ba Caba ne pajata rapin ba jam ni mandu ko sosi tama tila ma oi makono ai tar jeri dimrin sewa ma patrabla dimrin jam pasra to torun chi ama bima jam ngacur jaka ताला यङला माम जो रुत पाखरिन मामला लागि नि लानो धन्यवाद रंग स्वागत एकदम धन्यवाद मला अनि जय मसी dan tiba धन्यवाद मलाई पत्रवा प्रार्थना या यङला मामला लागि yang विशेष प्रार्थनालाई अनि छावाबा जिउसुगाबा थोपसुगाबा जम्मन येशुलमिनी माबा yang घोषणालाई हालेलुया अरु कोही तिक सुङसु बगी यङला धारेम yang प्रार्थनालाई ल yang जम्मन जान दीक्षी प्रार्थनालाई यङला जो तामाङ सेवा लागि रंगनी बेनन दीक्षी प्रार्थनालाई सुगो निरन्तरता गाछ बढाउँदा बारी निरन्तरता परमेश्वर सेवारी गाछ बढाउँदा बारी र प्रत्येक तामाङ गुङ्नी परमेश्वर छन्म वचन दोना लबा लागि नि yang बेनन दीक्षी प्रार्थनालाई फेबगाउ yang सुदेरी प्रार्थना लबन अन्तिम लाई यङला गुङ्नी पास्टर रमेश तामाङ जुजुमुला रंगसे तिनेला अन्तिम प्रार्थनालाई सुगो विभागला बेन्ती मुला जम्मन विषय का डन्सी रंगसे लस्युको जिन्ना लस्युको धन्यवाद जय मसी रंगदा जय मसी प्रार्थनालाई yang अन्तिम प्रार्थनालाई आमेन हालेलुया सर्वशक्तिमान परमेश्वर आबा हालेलुया हालेलुया होशाना महिमा महिमा जमलीला मालिक परमेश्वर आभार त धन्यवाद भन्छु दिन्छु दिनलाई के धन्यवाद जोगडेललाई के दान्छु अवसर छु मौका बिनलाई के धन्यवाद ओ प्रोग्राम परमेश्वर शक्तिशाली उपस्थित तान्छु प्रभु साच्चै दिनेलाई वचन लागि नि दिनेलाई छु समय छु दुईलाई लागि धन्यवाद म लगाए प्रार्थना छु दुईरी प्रभु ओ अन्धकारी तोबरी चाहिँ मासी पाखरिन बेबा माम जसरी प्रभु छाउ हावा थोब सुगाबा थेला जति पनि कान आदममा रोकाद मलाई येशू ख्रीष्टले पनि छुटकारा घोषणा लला चंगाई लगाए घोषणा लला निको दबंगाई घोषणा लला बा रंग परमेश्वर जोला तिनीला सेवाला परमेश्वर से मलम दोषीगो अनि तिनीला रंग वचन दोषीबा पोलासीबा पाठर आबदान रंग परमेश्वर हाराबा दोको नो रिमासा खायराबा कोरी भाषा प्रभु येशू कृष्ण में छुटकारा चंगाई लगाई घोषणा लल प्रभु सस्ता लान मलम दोषीगो
जिल्लारी मुबा यांना 60 लाख रिबा ला लाना तामाङका दिसी प्रभुदा विश्वासला हामदो गाई Amen, 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 amen. हरका बहादुर दा जाङ परमेश्वर से फन्न लसिगो हरका Krista menitang तिकै समस्या मुसम आम मुसम जाङ परमेश्वर से फन्न लसिगो तिकै सम जाङ डाक्टर बन्धन ngacsang परमेश्वर हिन्न वैद्य बन्धन ngacsang परमेश्वर हिन्न राङला के छोला राङला चाहिँ ओ राङसा बतन सुमसिगो राङला जा हरका तामाङदा Hallelujah. राङला कि रुत आमादान हावा हावा अनि कानका जे रोज आदिबा पच आदिबा राङला धनिदान राङ परमेश्वर फन्न लसिगो ओ राङला मोलामसे राङला जामिदा राङ परमेश्वर प्लिङ लसिगो धन्यवाद 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 तु तामाङ जुम संगतिरी ज्वाइन तबा तमन राङला जाजामिदा देश विदेश क्याम क्यानाडा क्याम थारिङ थारिङ क्याम तु जुम संगतिरी ऑनलाइन रे ज्वाइन तबा राङला जाजामिदा राङ परमेश्वर से मुरी मुरी आशिष होसिगो Amen. यांगला चाहिँ नि पाप क्षमा लसिबा yang तामाङ जातिदा माया लसिबा प्रेम लसिबा हात खाइसिबा राङ परमेश्वर हिन्ना ओ हालेलुया राङ परमेश्वर yang राकने कते माया लसिला तु नेपाल हिस्सली मवा तमाम तामाङ का देशे रीतिरिवाज खासी मामी आजबा के काते खासी मामी मूर्ति पूजा काते खासी मामी राङ छोनमन परमेश्वर दा विश्व लाबरी खमगाई कलबारी क्रुसरी चोसी सिसी फेरि सम्रेला कुनु छोनमन तोसी राङ प्रभु सिंह रेशिवा मुला स्वर्गरी सेवा मुला यांगला लागिरी चाहिँ क्लास सोबाला लागिरी ते स्वर्गला राज्यरी यांगला लागिरी चाहिँ कोठाका दे सोबाला लागिरी सिंगार पटार लबर लागिरी राङ प्रभु येशू शेशिवा मुला तिरमचु संसारला अन्तिमरी फेरि राङ ओ खसुला सवारीरी स्वर्गदूतला घुंगरी राङ झंगमन मुला तुराईला आवाजरी राङ प्रभु राङला मण्डलीदा राङला दुलाहीदा राङला झाझामेदा किनबरी राङ प्रभु झंगमन मुला हालेलुया हालेलुया राङ प्रभु दा मुरी मुरी महिमा तागाई धन्यवाद तागाई कार्यमा आक्कु बिबारा हल्ला बो मुला भजन बोला बजा राङ परमेश्वर से धन्दिन जाने गुरु आबदा सहायता लासिगो धन्यवाद धन्यवाद मान तिला सेवा संगतिले तमन थुनवाला प्रार्थना गाई छाला राङलान येशू प्रभुला छार जाने येशू प्रभुला भेन मिन्री आमेन Amen. जय मसीह Jai Masiha, Lasu, Fabula, Hallelujah. जय मसी जय मसी Jai Masyo, Mam Lasu, 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 Doshi Kaba Keba Rupala, Tane Biang Bistar Bistar Fei. Zaman mam nuguda, nuguda zaman kutan jai masi laso laso. Jai Masiha, Jamata, Fabula, Lasu, Doshi Kaba. Jai Masi, Yang La Rubin, Pastor Gurbada, Jai Masi. Man Madrasha, Jai Masiha. Hallelujah, Jamata, Jai Masi, Tane Biang Doshi Rupala. जय मसी जय मसी Pastor Ramesh,